Manang Biyada! Manipod kini Kabsat Jingjing, wano Jongjong, ti may drama ita, diti drama ama ng biyanang, diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngam shoutout mampay kada Catherine Gay de Ocampo, from Mary Jane Manglalan. Ni Mar, Arlene, Ashley Torato, dita Milano, Italy, kan Nanay Guring, kan Tatay Fermin Biares, dita Aurora from Sali, iti Hong Kong. Kastoy man ti kunani Kabsat Jingjing wano Jongjong. Dear manang biyanang, may sa kalakyan kat adagayem ko lalaki at tultulungak nga agaram, tamasikuran tawan matlat agbalin a nobyanan. Masaya nga anak namin ta nakatataer nga mawan pailat nobya na. No direto kabalasang mabain mat amang aram, iso asyak ti mangyar aram kan kuana. Rogyak man nga rud, ti agsalaysay. Tatang, rumwarak man pa'y. Amangan numarabyanak nga gawid. Neg, papanamanay Jingjing. Jongjong ko na yung mamut. Jingjing kailangan jingjing. Amoyo madakagurgurak na itanagan. Papanamanay ko na. Kuyugak man niniriyo, tatang. Agpakpakuyog ngamin na mapanagaram. Mabain ka nukat. Iso nga agpakpakadwa kanyak. Managbabain ngamin di siya barkadak. Iso asyak man ti mangyaram kan kwa na. Kahit anyat maganap mo amang kuyukuyog kinkwa na ngay. Naimbag no tangdanan na ka. Bayad ti taktak mo. Kat gayam ko matatang. Kaya't ko latulungan mo ta. Day talat tagar-ari man. Tararamidin yaw. Sana siyak tagar aram, tatang. Jagayam ko. Kuy-kuyogak lang mat. Abay, di pa inaklon tayo arman na ya. Mawanday jayon. Nakiasawan iti sa bali. Tagkapoy-kapoy to mga minjagayam ko. Kinapuyan na. Isa sa bali man ang arman na ita. Kitsi ka ngay. Agpaaram ka mat na. Tapno arman dakan kat asawain dakan. Oho! Siyak at aga-aram, tatang. Makiasawa ka kit din. Agpaaram kan Jingjing. Di ka man nagtumbo-tumboy ta saan mo bagay. Apay ayadi dak mawatan, tatang. Amuyo akas ti kinataok. Diyak kayat ti lalaki. Babae ti kayat kung agbalin nga asawa, tatang. Enya. Welcome to Jenna Almoite Drama. Jongjong, ditan sa mapanan. Agparaspasak pa yung amin ijitalon ko. Anya? Ay na maudin day ta paraspas. Mapandakay din tani, sayang taldaw. Jongjong. Oh, anya nga iti isagot mo kan ni Lovie, ni Rio. Ah? Ay, sagutak pa yaya, Jongjong. Kawan na. Pasut day tati panagaram. Ikam matitisagot ah. Maragsakan ni Lovie no ikam itisagot. Anya nga sagot nga tati itod ko, Jongjong. Apay awan mula ni nanang masabaw. Ada ang agungat day dyan no kutsek ti mula na. Pagsasawan na ka. Sige, dumagasta lang arodan iti store iti chocolate. Sagutam iti talo at tsokolate. Anya nga iti kaya tasawon ti talo at tsokolate ni Rio. Amang ano di mo payam mo? Amok a Jongjong. Sasagay sada at alaw kadananang kentatang na. Unay kamudan. Talo, tapno I love you. Ah? Apay, agay labyo ak adagosan aya, Jongjong. Kawan na. Kanon tupay ngay. May mayat ni bagam adagosan tirik nam. Tapno amom na dagasat mo wanawan. Tapno makaaram kay ti sabali no bilang di nakakayat. Alang arog, mapantan, Jongjong. Naimbag nga oras mo, Lovie. Kinuyog ko ni Neryo ta, umay nakakano arman. Ha? Ala, apay. Awan pa'y nobyam ayan ni Rio. Awan pa'y, Lovie. Oo, itikas ta kinataer mo. Awan pa'y nobyam. Single talaga ti gayem ko, Lovie. Managbabain lang amin. Iso nga awang pa'y nobya na. Kat si kakano ti korsonada na. Anya? Sapay ko matadanam ti gayem ko, Lovie. Agayat ka nung amin na talaga kan kakad. Aywan, at nasagot na kan ka. Mala, itad mo, Neryaw. Adoy, Lovie. Talo at chocolate. Ay ni, naggastos ka pa ilang. Kahit nagyaman na ka. Nadagaan nga. Ni, agkalimduusan ka mo ito ni Rio. Kwa, nadagaan amin. Rumwarak man bit. Inlaklag pa angin di tarwar. Nadagaan nga talaga. Ni, awan matan dito'y ruwar ni Nereo, Jongjong.
Nagloko mo tayo dyan. Napnapananan ngay. Neryaw! Woo! Neryaw! Ayan mo! Ni, isun samot jay adda jay punti mangga. Paypayapayan na kansa. Nagloko mo tayo tataon. Paypayapayan nak, di payapayan ka mat. Umay ka dito uy. Ni, insenyas na ti panagawid yu, Jongjong. Ala, napano? Ay, unay mo tanday ta ni Rio. Sige, Lovia. Baliwan min tulangan tumayan niya. Pasensya mo dyan gayam ko. Talaga lang amin naman nagbabain launay. Okay lang, Jongjong. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Api-api manaw ka ngay ni Rio. Mabuti nga kaming. Ang mga no agatakiak ijay. Nagpartak ngamin ti pa nagtibayok itay. Diyak maawatan ti bagik. Kaya tasawan day ta, talaga nga agayat ka ni Lovie. Pagnerbiyosak mo, Jongjong. Saan ka matakas tayo ti damo ngay naram mo? Nakaro ngamin ti kinapintas ni Love. Mabai na ka makipiniranggan ko na. Sabi no agnerbiyosak, kasla makasangitak, Jongjong. Nalabas mo't day tan. At dagat kastan. Alang, agsubli tayo di balay da. Ah, saanan? Inton maminsanan, Jongjong. Pagkalmaag pa'y tirik na. Sumrag ka pa'y Jongjong. Agyaman nak, nana. Apay, naggapuan yu manon. Ije balay da Lovie, nana. Mapan ko maarman ni Neryo ngam. Imuna mo tinerbyos kan bain na. Ay na, kasta na day tagayim mo. Kasla di mo am mo. Kabuteng na ti balasang day ta. Wan nga rod, masaya nga nakitikiнаtar na. Nagpipintas kan naggugwapo kag nga tantagbalin nga anak na. Kumaa, ngam kasano ama kaputot kat kabuteng namot ti babae. Asino nga tayo titimmawidan na. Saan matakas jay day di tatang na, sana yan? Ngarud kabaliktaran iti day di amana. Agsasalupang idi ti chicks ti asawa. Manag apa ka is-stressa. No kasano ti kinachikboy day di amana. Isumot ti kinaatap na iti babae. Di na pa ngamin napadasan tinakinobya ka. Siguro, numapadas na. Agsasarunoday tan. Jaklaan mo Kahat si ka ngay. Apay, awan planom ama ki asawa. Nagpintas ka. No lalaking tumulang, oray sana na. Aglaklakayak lang nga na baraw. Anya? Gumatangak man iti sabon a paglaba, Mari Magda. Mabiit laeng paray. Aywan, at da ni Jingjing nga anak ko, di tabalayo, Mare. Ay, remordamot kininiryo paray. Ay, iso, matladyak man makita di balayin Kunak no aglaba, rimuar man gaya man. Iso siya malat aglaban. Jak amo no napanandamanon. Akuyog, dagi dyan nga anak ta. Di na pa'y lakit agasawa. Ay, nagmayat kat kumano kasta pare. Kayat ko ano siya, agbagay dalaunay. Wing nga raw. Ay, nagtataar, kin nagpipintas siguro tagbalin nga po ko, tanay sudat agasawa. Sigurado nga may nakapimpintas ni Jojo, Jingjing nga anak mo. Kay nakatatairmit ni Niryaw nga anak mo. Nagsayang ti kinapintas ti anak mo. Tagtumbo-tumboy mo. Un nga ron makiasawa ko mga rutan. Tapno saanan nga agbulbulakbol. Awan lang ron trabaho nan. Bulakbol pa lang. Imbes nga agtali na idlay di balay. Ay na, nagpadaan dan akin ni Rio. No sa dino lang at ati papananda. Mapanda ka numit agar-aram. Yar-aram nan sa di anak mo. Wala nga maging gaita. Awan pa'y mutlat na nga klon kankwana. At dan tulat ta siguro Mare. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Oh, agmerienda kayo pa'y Jongjong. Ni Rio. Ni, nagtaktak ka pa lang, Lovie. Oh, Neryo, merienda. Aywan, adda ka no itad ni Neryo kan ka, Lovie. Anya day ta? Neryo, itad mo na adya ko na mga itad mo. Adtoy Love. Anya day to Surat samot. Wen, Lovie, tama bain ngamin amang ibagay tirik nana. Iso nga insurat na langan. Anya? Una yan.
Basahan to lang tilinaon dito asurat, Lubi. Ha? Ala, nalipata mo to di pastor ko. Diyak na ilinong Januang ko, Jongjong. Anya? Ay, unay kamutin. Kunak no imbilin mo ka anakam. Nalipatak mo tan. Agawid tan, Jongjong. Tama nga numaksat Januang ko. Unay mutin. Nabannog ta nga imay dito, kalpasan na gawit ta dagos. Ala, umunakan nga agawid, neryo. Tagsarsarita kami pa'y kini Jongjong. Sige nga, Rod. Maudi kang, Jongjong. Kawana na. Di talang arod ko may imaya na. Pasensya talaga, pare. Sige, mapana kong. Ala, mangan ka lang, Jongjong. Ado tilinuto ni nanang ko ama sida. Nakababainan, Lovey. Makipangpanganak mutin. Di kagbabain. Ipagpabalay mo, Jongjong. Uray ta kanayon kayo mo't nga umay dito'y balay. Di mo matlang amin aklunan ng jigayam ko, Lovey. Kasano nga aklo na, kat di mo't agaram. Apay, di mo binasa di surat na ya. Binasa kon. Nga may mayat mo't lakumaan, no iti personal ti panagaram na. Bayam, tayo ton sumaruno. May turid nanton ta agaram kan ka. May baganan tirik na na. Awan riknakan ko na, Jongjong. Sikat ti kayat ko. Anya? Ay, si Kamat, di ka man mangrabak iti kasta, Lovey. Pudno ti imbagak, Jongjong. Sikat ti type ko. Nagugwapo ka mo't ngam ni Neryo. Kun natartaraki ka. Ha? Sika ati agaram kanyak, Jongjong. Taaklunan ka adagos. Tilay bagbagam mo't. Di ka man mangrabak iti kasta, Lovey. Tamangan no aramidat ti pagbagam, sige ka. Kun aramidom kay kayat ko Anya? Mapanamanan Neryo. Adla pa panan mi kini Jongjong na lang. Mabaybay amon dagijay mulam. Matangkanan danton. Apay, di mo pa'y laburasan aya, tapno maila ko mo. Ipaburas kong to ni Jeka nakak na lang. Tangdanak ton. Papanan nyo manan aya. Income maki-birthday. Kat ang mga numarabyanak nga gawin na nang. Wano saan? Parbangon ton. Pasensya kayon ang Jongjong. Neryo, nabarta kakmatan. Italaang manin anaginuma. Takasangay ko ngamin. Di ka madanagan tamawatan mi, Lovey. Agpapadat na yan na nabartak. Jongjong, agawid tan. Narabiin, di kaya gawidan. Dito yan balay ti pagturugan niya. Kababain, Lubi? Narabiin, ado tinaloko di tadalan. Isa maturog kayo dito. Inton bigatin nga agawid kayo. Sige, maturog ta dito yan, Neryo. Oo mo na nga rodan nga agawid, Jongjong. Sikat mo agbati ka dito. Sige, bati mo ni Jongjong. Tagabay kami ang maturog. Ni Jongjong ti kayat ko Neryo. Saan ka pagan ano? Ha? Anya ka din dahi sa ngay bagbagam, Lovey. Nasaysaya at nung maamon ni Neryo tipod no arik na. Jongjong. Asika ti pakarik na kitayat. Sika ti kayat ko. Di mo patpat siya ni Lovey, Neryo. Rabang na lang, dahi ta. Sige. Diyak nga rodan agawid. Maturog ta dito yan, Jongjong. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Jaski ka mat, Neryo. Sinalbag ka. Sorry, Jongjong. Diyak yung gagara tayo amin. Diyak mo't nalapdan ti bagikon. Kun di ka mo't ngawin pimalag. Jaski ka talaga, Neryo. Kagurkura ka. Manipo dita. Jakon kaya ti makikuyog kan ka. Traitor! Makadlawakin ka, Jingjing. Nabayagan adi ka rimrimwar dito'y balay. Kin naulimak ka. Kaslad na unag apampanunutay. When now, at the problema. Awan, tatang.
Maikawak lang amin iti kasta mo. Kanayon ka pa'y aglaladaw. Apa yan? Awan tatang. Apay di kay makawawa tayo. Ya, ni. Apa akas dyan anak ko? Nagbalin matin anaungay. Yan nga tati problema na. Wow. Haha. Ba? Ni. Agbakwar matin. Ay. Apay, andyan mapaspasamak kang kadyan. Mati man ang tirusok ko. Da kayon to mga min. Sumanao kayo. Panawan man dito eh. Ha? Sige garod. Makamu ka ditan. Di kay samat agkuy-kuyugan kin ni Jongjong anak ko. Saanin na lang? Ay, nakabaso lang ngamin kang kuwana. Apay, anyat basol mo. Basta, dakkel ti basol ko kang kuwana na lang. Kat no ipabalod nak, aklunak ikarok tinagbasulak. Anyat inaramid mo aya. Nanang, dayjay tuman nga harak. Agbabawi ka na ginom iti day di agundaway. Nailaw anak nanang. Diyak dinamnama akas jay ti mapasamak. Ay, di ka maawatan. Anyat inaramid mo ngamin aya. Bani Magda! Umayak man! Anda kayo! Nay, ni matatang ni Jingjing dayjay. Ay sus, dayto yan ti pagbutbut nga nanang. Umay naklakit di pagsasawanan. Ipabalod daksan. Anyat sasawam aya. Mare! Uwan, umayon paray. Mabitaang. Imayak mare, tadadakil a problema. Ha, apay paray. Masikog ngamin ni Jingjing nga anak ko. Anya, apay adanubyo nan aya. Kuna na may aniniryo nga anak mo, ti ama di sikog na mare. Anya, Iso ano mabaleng, umay kayo kumaijay balay. Tapag sasaritaan tayo ti maipapan iti daytoy. ay naglukon dayjay aniryo. No kasta, adda relasyon dagiti anak ta. Diyak ka mo, mare. Tani, di mo't agsaw di anak ko no anya talaga ti relasyon da kininiryo. Naggayam dala ang ngunan niya. Sige nga rod, taagrubwat kami paray. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Niriyaw. Di mo ibagbagaan na bartek ta idi nabukal da ito si Kugwa. Anya nga ro ti bagak, Jongjong. Ibagam nga da nagkinawatan ta. Ha? No kasta? Kayat nak, Jongjong. Tano siya, nabayagan ako sunada ka. Makitam, di natiliwan ka. Ha? Iso ginundawayam tinalaw sa bartok ko idyan niya. Eh, sorry ka din, Jongjong. Pakawanan nak kuman. Awanan ka talaga itibain. Basta ti ibagata ka dananang mukin ni tatang ko. At dalimod a relasyon ta. Kababain no ibagata agapo iti arak iso nagsikugak. Kababay napakasaritaan ti kasta. Sige. Matungpal ti kayat mo, Jongjong. Itatanalpasan ti kasariyaw, anak ko. Anyat plano yaw. Sa dino ti pagnaitan yaw. Agawid kami kanon ije balay da ni Rio tatang. Un tatang, yawid ko ni Jingjing. Kit ala Sa pila ko mga rod, tanaragsak to ti panagdinayaw. Di kay to kumagap apa. No siya, ikarik ajak to apahan ni Jingjing tatang. Jak to baybay ante anak yo. Agyaman ak nga rod no kasta, ni Rio This Baraw. drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kinapod no na Jingjing. Iso ajak maraaram idi ni Luve. Tasika ti kayat ko. Mabainak lang agaram ken kay di. Tagayim kakat nga rod. Anya? Ken nadlaw ko nga kursunada ni Luve ken ka. Nagdanagak. Amangan no agkinaawatan kayo. Iso nga inuna akon dayja babae. Anya? Loko ka talaga ni Rio? Promise, Jingjing. Di kay baybayan iti anak ta. Agtrabaho ak para kada kayo. Kat agyaman ak, tanakikasar ka kanyak. Ipagpagapok iti si Kugko. Kan nasingpet kamot. Idi damo, kontra iti kaunggak. Ngamsanitan, talaga siguro alalaki ti para kanyak. Sana babae ni Rio. Oh, agyaman ak, Jingjing.
nakaragrag sakak. Ngamin, naasawak mo't lang ang tinabayagan akras ko. Kat ikarik ngag singsing putak. Para kada kayo itagbalin nga anak ta. Nakitak no kasano ti kinasingpet kan kinagagat ni Neri yung asawak, iso nga uray kasto ti kinataok awan pagbabawya ka na kiasawa kan ko ana. Tay ko nada nga rodan awan imposible kanayat, no ay ayatan nyo ti tunggal maysa. Katita adan talong anak mi kat masikugak manan iti may kapat nga anak mi. Alakastan tugayem mo Jingjing. Alaga gayam ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan. Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama tugayem yo Jenna Almoite. Thank you manan kada kaya amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Manipod kini Kabsat Aryong sa napud na nagan tintay drama. Welcome kay manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngam shoutout mampay kada Fernando, Sofia, ken Samantha Corpus from Arlene Corpus iti mabilang panike Tarlac. Ni Manuel Ibuus dita Saudi, ken Evangeline Martin dita Hong Kong. Kasliman ti kuna ni Kabsat Aryong. Dear manang biyanang, ada kakaisuna nga anak ko kat maysa a single mom. Nalaka mamatpati ti anak ko isa nalaka damet nga lilawan. Ket masya nakenkwa na isa tultulo nga kamangaw awir kadagiti anak na. Rugyak man nga rud ti agsalaysay. Una yan ay tadinak mo't paturugan baby. Tatang! Tatang agring kay man! Oh, apay. Umay kay man beeta ni makaturturog ako na yan. Mabisin samod ni bebe. Paggatasa ma. Na kayo man timang pagatas. Kunak nga minakaidaan nyo. Sayang ti magatas na king ka, ano di mo paggatasan. Ay, itimplaan yun tani. Mapanadalagan ti turog ko. Mala, mabitla ang apo ka. Wan, agtimpla akon iti gatas mo. Welcome to Jenna Almoita Drama. Nay, sika magayam kabagis garda. Anya gagaram. Umay ko kumabulo dun tay wasay mo tanay. Natukol mo dun tay wasay may. Inuwasay nila kay ko itibataw idinabartag. Anya, apay ngamin apati bato ka wasayin na. Ay, kasjay na nga raw numabartag, tilawas-wasayon na. Ang bumatan ti style ni Bayaw Mau, no mabartag, kasla ang bala. Aday dyan likod ti balay di wasay. Ingkalaan lang. Tanay, patpaturugak to apok. Nayapay, jay inana ngay. Apaya si kama na, hindi nakauba di taapaw. Nakaturog pa lang ah. Napuyatan siguro. Ayan nga menti amati anak na aya. Apay, di dagkasar. Tapno iyawid nan, dagiti agina. Masurunak nga rot. Taintarayanan dyan hubyo na. Anya, kay kasanuda nga ay nga aginan. Ay, sika, timang biyag kadakwada. Ay kat kapilitan na. Ngamnay. Diyak nakapasada. Agaw-awirang mo tayo. Nasingpit ka ngamin unay, manong ariyaw. Di mo sama ngamin istriktuan jay anak mo. Di mo sama ung-ungtan. Ung-ungtak mata. Tumangsik nga raw nulad duma. Inispol mo ngamin ni Kayla, isuwakas ta. Kita man jay inauna nga anak na. Awan man amanan. Naimbag ata, inala jay amana. Tano adda dito ay na. Kaasi kalaeng manong. Uray ko mano si bibiyag pa'y day diipag. Tapno matulungan na ka. Sa bagay, mabiit at dumakkel ti ubeng. Sana mapuputan, madamdama, magnantoy apok. Awain hangam magbagaam jay anak mo. Siya ti masiksikuran iti kasta makitkitak ka. Tunggal aganak, sika ti mga awer iti pasngay na. Sika man timang bagbaga kabagays, tabarang sika ti dinggan na. Ayan na aya, kasaritak man. Ada kayong magayam, auntie.
O, na yan ti kasta apa nagririing mau kayla. Anyat orasan, aldawan. Napuyatan nak ngamin ta naglampay mo dyan anak ko, auntie. Di mo pagrasaw, jay anak mo. Takasta mo, edi saan ka pa'y amasikaw kinaganak. Ah? Ay, di man nakapagpasada jay amamaw. Taisumanan ti paraaw awir maun. Kasanaw ngagbiag kayaw, nukastam akanayaw. Makitinulong kamot iti amama. Saan akasta? Inak to trabaho no umawag dyan nagaplayak, auntie. Kahit ibatem jay anak mo. Una, auntie. Tadyak mo makatrabaho ni tugot ko. Di saan man ang makatrabaho jay amamaw. Kapilitan, auntie. Sika ti agaw awer, tajay amam ti agpasada. Siyak tagtrabaho, auntie. Takapigpig saak. Ni tatang ka lumakayan. Ay, basta siguraduam, pauitam iti kwarta ti amam. Tapno adda paggatang na iti abastuda iti anak mo. Uwan, auntie. Ay, inaman pa'y gaya magdigos ta ni. Adda pa na. Anya mo da jakabsat yung tatang. Nakaturturay. Basta umay dito balay, agsermon. Ala, pasensya mo, Dantem. Tay sukit nga ron ti kanayin nga asit ganta no magipit ta. Gapo ta iso timang tultulong kada tayo, kas jayan ti trato na. Sa nabali, tapod numot na kiti pagbagana anak ko. Pamagbaga ti may nga ina. Bumaknangak to laeng. Bayadak to amin anay tultulong na kada tayo. Tap na awanan ti ibuy-buy-buy na. Panangis sakit, tikas dyan nga aramidin ni Antem. Iso adi mo ko magurguraan, Antem, anak ko. Di damo lang amin umawagan iti inaplaya katrabaho. Tapumanawak langan dito a lugar. Man nakibiyang dagiti kakabagyan nyo ditoy. Di ka pumanaw, tanay. Basit pa ti anak mo. Siyaklatan tagtrabaho. Tadamot tricycle ko ngay pasadak. Saan ang talakay kayon? Agaw-awir kayo latan. Di kay madanagan tapawitan kayon ti iti kwartayo. Agbiro kak to iti bak na nga pakyasawaak. Tapno pumintas ti biyag tayo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Tatang, inakagtrabahon. Awawiran nyo ni baby ah. Ha? Apay? Inawagan na kan aya. Uwan tatang. Alaki tagan anad ka nga ro diti papanam ah. Panya trabaho ngay. Waitress iti dakkel restaurant tatang. Alang araw. Agsingsingput ka. Kundi mo liwayan ti agaawid no adda bakantem. So may mumutsok nalan ti anak mo. Uwan tatang. Dinsapay mo nagaw-awid ni Kayla. Manipod pimanaw manong ariyaw. Saan pa'y nga ron ka bagais? Ay kanay bagano, aday pawpawit na akwarta kada kayaw. Adamot kiday ka bagais. Eksakto la paggatas ti apukaw. Kun paggatang iti basit amasida. Una yun ti kasta kasasaad mo manog. Nakakaasi ka. Imbis at tulungan na ka jay anak mo, saan? Ta kumarkaron sa mo tiriga mo. Nainayon pa jay anak mo apang panunutan. Awan problema ka bagais. Kabailak day tawil. Aday niyag ko amay sa abukal abangaws. Dua bukal at tilapia ken karnit manok. Amaw nga awan masidsidam. Iso anang yuga. Ay na, agyaman na ka bagais. Adda si daekong. May sa tinapa dyan na bate at si daek. Malaala, agan alos ka, tabareng daytan to apukom, ti makaitid iti ginawakin ka. Ang kadon to pa ay, laklakayudan kan taon. Kanaimbag ano, mauray munto pa iti panagtrabahon taw taapaw. Welcome to Jenna Almoida Drama. Ada akong tatang. Ha? Ne, kilaat mo ti panagawid mo kayla. Agora ka? Apay nagdakkel tatan mo? Ay, masikugak tatang. Anya? Sino nga iti amaday ta? Awanan ba inday jay? Awanan ah. Nagpukaw na kaslaso. Anya? Makabulan asinapsapol ko tentarayan nak. Ngam talaga nagpukawan. Aging nga da nakadamagak. Adamot kaya man asawa kan anak na. Anyan? O na'y kamutan?
Di ka manin nagananad kayla. Unak matkin ka, di ka bastag talag iti lalaki. Tapnusan ang maulit, tinapasamak kang ka. Pasensya kayo na. Ay, Awan mabalin ko. Awatag, tigasat ko, tadaditan. Iso akid dawak manan titulong yo. Tulungan dak tumanan ang mga waawer dito. Pas ngay ko nga apo ko yo, ah? Di kalabaas yan iti amam, sika kayla. Manayunan manain ti aw-awirnan. Ay, para aw-awir mulatan ni tatang mau. Ante, Di ka gamit nagnaknakam maut. Nagrigat lang nga raw ti panagbiagyawn. Pasikog kapayla, pasikog maut. Unay kamutay. nailaw anak nga rudmot, ante. Pasensya, ah. Awan lakat mailawan ka. Takasanaw, di ka ngamin agnaknakam. Natangken ti ulam. Sukir ka ngamin. Ay, numabagbagaan ka. Sintiram ti maibagbagakin ka. Apay ay akasta kayo, ante. Saan matada kayo tagawawir? Nga mapayada kayo ti rumaneklamo. Dinto pa agreklamo ni tatang. Gapaw tanasingput jay amam. Abus wumutan ti kinasingput na. Lumaklakay nga agrigrigat jay amam. Matay latan nga agrigrigatayn. Di kay kadimadanagan tabumaknangak to. Pag namayak to ni tatang ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. isunan na pokwan, maturugan, dungdungwan kanto, unay, indayunan kanto, iti sinamay. Anong ariya, bumayak man? Ay na, nagparty kami iti native amanaw. Inyagan kayo iti sidaan nyo. Ay, ang yaman na kabagas, hindi sumlat na dito lamisaanan. Apay, ayan mananjay anak mo. Nagpasurad manan, tagsubli ka no, iti trabaho na kabagas. Ay, madamdama agsikog manan. Kita mantikas tangay tsura manaw. Nakauba iti ulas tamay sa nga apukom iti likudam. Saday tabasit adda iti sangwanam. Uwin nga raw da. Makatawan pa'y lang amin ti inauna nga anak ni Kayla. Angam nagpasikog manayn. Hay, uwin nga raw da. Medyo marigatan ak nga raw din. Isa mga laak to, iti paraw awir kalagit anak na. Ha? Ay, tangdadan yaw. O di sabali man ay nagastos. Uray na, tapno makapasada ak kabagas. Sa bagay mo kidi Ala ano sam? Taan niya ngay, kat inispoiled mo ngamen jay anak mo. Nay, hey, nagbiit mo't anak kaala ni Manong Aryong itiyaya dagiti apo ko nan. Ada mo balhasang amang uba iti ubeng ijay arubayan dan. Asit gakman. Naimbag nga oras mo, balasang ko. Si kakaday ti agbalin ayaya dagiti apukaw ni Manong ko nga aryong. Ha? Uwe, nana. Taga-ano ka ngay balasang ko? Nagamamuan nyo ngay, iti kabagis ko. Taga-kabangibang nga ili, nana. Pasaheros nak, iti tricycle na, nana. Kanayon ko idi nga arkilaan, no mapanak iti balay ti kasinsin ko jay ili. Kasta ka day. Ay ka, remwaran ni Manong Aryaw. Wala na, napanan nagpasada. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nagawid ak tatang tanang yiga kiti gatas kandaya por dagiti apo ko yo. Nasaya at mag, tapno adda o sarenda. Ngamne, awan maitid ko asweldo di yaya dagiti anak ko Nagkuna ngamin ang mga lakay iti yaya da, kawamot pang pasweldo tayo. Di ka madanagan, tasyak ti makaammo. Makammo kayo nga rod Nga mapekas jay, manipod na daak diti balay, sa bali tinadlaw ko kankwana. Ha?
Kanayo na nakapupok iti siladyo. Kanapay nga isi siladyo ti pagturturugan na. Wen, ta dito'y salas ti pagturugak, tawan mo nga rod bakante asilad. Nadasad-sadot na, papanawan nyo langan. Nagagatmat ni Elisa. Saan mo? Da kayo nasamo ti makakada mga wawer kadagiti apu ko yun awanak. Saan mo't Sa ako la tulungan nga agaw awer no sumangputak nga agpasada. Kano kodeng di tricycle. Tultulungak mo't Nakamisuot pa ka na yun. Kaslada ka na yun problema na, kaslada ka surun na tao. Kasjay lang ti style na. Ngam nasingpot ni Elisa, anak kaw. Mabana kaw, Elisa. Sikan ti makaamo ka dagita po ko, kwag. Di ka pala matulungan, ta agpasadak manayin. Ay, makapanog matikas to'y ariyong. Ano sa mo, Elisa? Sa nabalay, ta dumakdak ka lang dagita po ko. Kunak na umayak ag-relax dito'y balay mo. Ngamsan mo't gayam. Umayak mo't gayam agrigat dito'y. Saan mo't tultulungan ka ba't nawan trabaho? Hindi kan mapanagpasada. Tama ditirik na, ariyong. Ne. Madi man ang tirusok ko. Sus. Mano nga aldawan akasta ka, Elisa. Apay, anyat marikriknam. Ay, jak man na mo. Jak maawatan ti bagi. Sus, Kasla kagurak amin at tao iti aglawlaw ko. Kano makalang abak iti jak kayat nga angot. Makabakwarak. Natamnay iti panagraman ko. Basit ti kan. tinasayaat. Intag pa-check up. Anya? Kat dagiti ubing nga eh. Inak pala ibati kindi kabagis ko agarda. Ipaaw-awir ta pala kang kuana. Nangagmo ti imbaga ti doktor, Elisa. Masikog ka. Wen nga rod. Kan isumot lang aglaladuta ka kanayon. Ay na, adanton anak ta, Elisa. Kasanungay no maamuan jay anak mo. Kitawan mabalinan Malapdan na kaya iti kahit kung aramidan. Jakon maaw-awir dagiti anak ni Kayla. Bayam, tapagawidak taon di anak ko. Jak mabalin ti agsardeng agpasada, tanay. Adanton anak ta. Welcome to Jenna Almoida Drama. No kasta. Adda nagkinawatan yaw iti dayjay nga Elisa, manaw. Uwen, kabagis. Ingam nabayagan nga da relasyon may. Inlimid mi laang. Tadyak kaya tamamuan ni Kayla. Ita, sigurado nga agungot dayjay. Kahit kasanaon, sigurado ang maamuan nan masikugan jay nobya. Una, mawan mabalin na Masikugan ni Elisa. Iso nga ikasarkon kabagis. Ha? Ay una. Rumbang laang agkasar kayon. Tanay, agdindin na kayon. Ngam problema nga ron ti kwarta kabagis. Kurang pa di ornong ko. May sala ababoy ti kabailak agatangan. Mala, tamang tudak iti may sa ababoy. Uray dua ababoy ti parchem. Mabalin da itan. Uray basit ti sagana. Tatinapatag, agkasar kayon manong aryaw. Anya, matikas tang aramid yun, tatang. Laklakayan kayon, ngam nang sikog kayo pay laang. Kundi ala kayo pay lang amin itiyayan dagiti apu ko yo. Anya nga nasikugan nyo lakang arudan. Nasulisog kayon. Nabayagan nga da relasyon mi kini Elisa. Idi inayabak dito'y balay at da relasyon mi idain. Pinagparang kula ayaya ng kita anak mo tapno mailimad ti relasyon mi. Anya, kat kasano nga rudaytan nga Pagawidan yun tamakam mo umutan iti sikog na. Ay, sana kasi ba? Diyak mo't mabalin abay-bay antiputot ko kunkwana Siyak tupay, binaybayan ti dua lalaki. Isa pagawidan yung matan dyan nobya yo, sinaan nyo kidin. Saan? Ikasar ko ni Elisa Kayla. Kat pasensyakan. Ngam aw-awirin mo't tan lagi anak mo. Tadya kun masango ti mga awir ka nakwada tagpasadaak. Para itagbalin aputot ko. Kung saan mo't tan ang makaw-awir ni Elisa. Tamarigatanan nga po iti panagsikog na. This drama is owned by Jenna Almoida Anya, Drama. masikog ka manan, Elisa. Unay mo daytan, sikog ka la sikog. Kayla. Di mo pagsasawan ta inam Kayla. Tulungam kit dimot ang mga awir ka nagiti ipas ngayon ng addem.
Tadadakkel mutan dagiti anak mo. Ay, makatultulong. Apay ngamin nga anak. Nagrigat lang arod ti panagbiagan. Di ka maagsaoy ti kasta anak kao. Ta idi si ka ti babasit ti anak na ket syakpay ti paraw-awir kadakwada. Ah, No awana ka ng tultulong ken ka iday. Di makkel nga ta saya at dagiti anak mo. tatang. Saan apa nang iboy-boy kaila anak ko? Ngem panunutem ko mama ti adu arigrigat ko iday kadagiti anak mo. Isu nga ita, tumulong ka mo't pangaasem anak ko. Aga product tatang tapno makatulong ak kada kayo. Ha? Ay kahit adakin ka anak ko. Oray ta grade 1 mutan ken grade 2 dagiti anak mo. Ay, umadado nga rod ti gastusan da. Iso nga aga product tani nagbasit ti sweldo kiti pagtrab-trabahwak. Adakin ka day ta kaila. Amok apara ka dagiti anak mo ti pampanunutem. Isu nga adakin ka day ta. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Aryong, lumaklakay kan. Kan maasyanak kan ka tani. Madlaw, marigatan kan nga agpaspasada. Iso nga, agabrudak man mat. Anya? Ay, saan na masapol Elisa? Aw-awirim kit di dagiti duwang anak ta. Ay, basta, kaya't ko ti agabrod, Aryong. Diyak kaya't ti agrigrigat ka na yun. Tuladag ti anak mo. Kitaam, kat mayatan ti biyag na. Adon ti naipundar na. Hay, Masapol ang makaurnong ta iti pagadal dagiti anak ta. Tulungan na kanu ni antik nga maka-abroad. Sayang daytoy nga oportunidad, Aryong. panawan na kami kadagiti anak ta. Sana bali taadamot cellphone na kontak tayo. Kaya't kaatulungan nga agtrabaho, Aryong. Papanam garda. Umay kalumuganan. Tay dagas ko dagiti ubeng iti pagadalan da. Ay, mapanak man ijay ilay. Ang, dapay pagtugawa kaya, napuno kay mutain. Umay ka dito likod. Adapay may isa. Ay saanan? Aguray akla iti sabali a paglugan akaon. Saanak a komportable dita. Agasem dayta. Oh, kurang samat to'y tricycle mo na pagluganan dagiti apukom kang dagiti putot mau. Huwag nga rog kabagais. Nangruna ka na dumadakal dan. Ay, Nalalaman kayon. Aguray aklaangan iti sabali a pagluganak manaw. Kahit kumustan jay asawam ijay abroad manong Aryaw. nasaya at may kabagais. Nasingpot ka no dyan natumpungan ng amo. Ay kamayat nga rod ano kasta. Kahit ni Kayla, kumusta mo tayo? Nasaya at may manang. Agbakasyonan no may abulan. Ay na, maragsakan akparakin ka manong. Tauray kaskasanaw, inintay na pumimpintas ti biyagyaw. Takas makitak ijay asawam kanti anak mo kat agtintinulong da para itinapintas sa panagbiagyaw. Agpaiso na ita kabagis. Banag apagyamyamanak launa iti Diyos. Kinsapay la kuma. Tanapintas to ti masakbayan na kita apukok kun na kita anak kaw. Iso na lang ta para awirak mo ilata. Opat nga ubeng taw awir ko. Sana balay. Ta dumakdakil damutan. Patsak, tidak kan to baybay-an dagita nga awawir mo inton nakapsut kan manaw. Ti pangayatak iti kabagis ko nakasuporta latta kanyak ket itaragrag sa kaklatan ti mangtartaripato kadagiti dua nga apukok ken dua nga anak ko. Ket aklunag nga ididamo medyo alanganan nak amang palubos ken bakit ko nga abroad tamangan ko nak no isukat nak ngem kasi na sana napasamak dayta. Ket ti matanak ko sana na nakirelasyon ket tilatan trabaho na ken dagiti anak na tayan ta atensyon na. Alakastan tigayem mo Aryong. Ala gagayam, ditan din nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama, to gayam yo Jenna Almoite. Salamat manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyada!
Hello gagayam na imbag nga oras si amin. Kumusta kayo manan? Kapadasan ni Kabsat Sonia saan na puno na gantintay drama. Ngam sakbay ti amin makaplaawa mampay da Manuel Domingo, Dita Flora Apayao, Christian J. Javier, Loja family kan Javier family dita Mayantok, kan Rudy Sudaria dita California. Kasi man ti kunani Kabsat Sonia, dir man ang biyanang, adaw gali ka man nagpamarang. Kabalak tagpamarangan nakakaasi, tapno makadawat taklay ti kwarta ti sabali. Tababaan ti kasta nga ramida kamo kamasyan da kanya, kaya't mangtaday ti tulong kanya kuwano iti pamilyak. Rogyak man nga rud, ti agsalaysay. Nyamot dagituyan. Anyaman ti pagpupungtutam gitan ay atune. Basta si kati adda dito'y kusina, sumanao ka, dumanabog ka. Kasanaw? Kat orno nga mat ti basura dito kusina, imbes nga ibalang mo, orno nga mat nga iduldulain. Kas kalamang gagamo dito kasta nga style mo. Baybay amla ka di dagita ta sayang. Sayang nga, natip-tipingan ka naman mansaan, nakupik na pa yan. Nagadumot ang napipinta sa plato tayo. Naggapo pa ija abroad dagi jay, taimpaw dagi jay anak ta. Kat saan mo't ada tayo ti mangusar ka dagita, dagiti bisita mo. Di ka lang mabayan amang ipausar ka dagita. Imbes adyan na pintas ti ipausar mo iti sa nga ile. Saan? Tadagita mo na tip-tipingan ka nakupik-upik. May mayat mo't day ta nga ipausar Tano na pintas akagawaan ti iparang mo iti sabali a tao. Ang mga no ibagada nga agparparamag ka, kababain. Saan mo ta kinaparam magtagusar iti na pintas sa plato? Wano da tayo. Ngam sabali nga rud a tao ti pagsasaritaan. Amom aya ti linaon ti panunot ti sabali a tao. Amom met nga adda ije abroad dagiti duwa nga anak ta. Amangan no ibagada nga agparparamag ta. Iso abaybay am dagita. No adda bisita, dayta ti ipaaramat tayo. Welcome to Jenna Almoida Drama. Leia, agsukat kayo ta intay maki-birthday di ta karuba. Daytoy ti ibadom, ta sukatak jay adem. Ha? Dayta ti pagbadok, Lola. Rut-rut meten. Ado ti abot-abot nan. Anya ko ma, alakit din. May mayat ti kasta nga ibado yo. Tapno maasyan jay balikbayan nga ag-birthday. Ha? Ado ti kwarta day jay. Anyat amuyo, no ikanda kayo iti dolyares yo. Ala, ibadong daytan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kasta ti lang ayaw. Amapan maki-birthday. Di ka lagbayin son niya. Anyaman ti problemam ayam tunay. Kita matabado yo kasla ni snakes. Naman sa mansaan lang arudan. Abot-abot pa'y. Agsukat kay man. Nagado abado yan napipintas. Kasta kiting kay badbadaw. Leah, agsukat ka. Sukatan mo tinta adem. Daytoy mati kayat ni Lola nga ibado mi, Lolo. Apay masapul ang napintas ti badaw, numapan ka makipon siya. Kat oray tayo saan napintas Basta saan akasta nga abot-abot. Kaslawan na pulos bado yun iti kasta itsura yaw. Kanta chinilas mo, Sonya. Pangis mait. Tay mat agrat-ratik kan abot-abot at chinilas na kita. Pangis pa'y mat nga raw. Kanta Bram. Matintindag tay strap na. Anya mat ti kasta itsura mo. Kat anya kumangay, mayat kit di tapno adda maasi kat ikanda kami iti bado may. Day takit ti paglaingam Sonya. Pati dagita apo ko ta. Iramraman mo iti kasta nga style mo. Nasaya at ayat iti kasta nga aramidam. Saan mo't nakakaasi dagita apo kam. Ngam apay apagbalinam akas la pimpiman ida. Sumanao ka manan. Malaleya mapantay kit din. Tumaktak day taaluluyo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kumusta, Kabsat Sonia? Long time no see. Kastoy kabsat inso. Nakakaasilat ta. Awan makukwarta. Awan na imas amasida. Awan na pintas abadaw. Ultimo chinilas. Awan maigatangon. Ha? Ne, Allah. Kasi kay mat nga rod Sonia. Pati dagito'y apo ko. Malnuris dan nay. Tawan mo't makaanan no daduma. Pasaray aglangan da amangan piman. Ha? Kasano ako na mamalnuris na? Kat naglulok magdamad. Ay kat ilukluk magdan at irigat ti panagbiag. Narawat da ngamin iti turog.
Turog timang palpalukmag kadakwada saan ataraon kabsat. Anya, mala, tamang tedak no madamdamay iti gatang iyo iti bagasyo. Kan mangyawid kay to kadagijay insangpet ko adilata. Kan ikan kay to pa iti bado, kan chinelas kaskada sapatos yo, Sonya. Ay, agyaman na kinso, nagsaya at kalata ka aruba, saan ka nagbaliw kabsat. Anya dagita insangpet yung ay, sa nga bayon mata binaklay mo, Sonya. Inted nito ni abalikbayan, kitaam ket naasyan ka na kami, iso nga inikan na kami iti kakasta. Ha? Anya dagita ngay? Dildilata, bado, chinelas, sapatos, kan adapay kwarta nga inted na. Iso na laang tadulyar, inakto ipasukat ijay ili. Anya? No nadiskarte ka, sumangpot ti grasya ken ka. Ngam no agmiki-miki ka, naatap ti grasya sumangbay. Wan angem las-las togam ti pada matao. Ibagbagam nga awan kan kanam, tapno maasyandakin ka. Ay, sakti mababain iti kastangar arabidam, Sonya. Anyalat sawan dagiti taon ngay. Siyempre, panunutan da baybayan kayaw ka dagiti apo ko ta. Adi kay pakpakanan. Kan oray dagiti anak tang agtrab-trabaho iti abroad. Iba inamot ida Basta, kanya-kanyang diskarte ito ni. Tinapatag sa anak ng agtaktakaw, awan mading aramidag. Lola, agbilbilang kayo manan iti kwartayo. Nagado ti kwartayon. Wen, urnong ko da ito eh. Bilang, tamangan no naksayan, amangan no kinisayan ni Lulong. Adda ka di urnungan yu, Lola? Adda kayat yu agatangan? Kumpormento no anya ti pangigatangak. Ado ti pakaaramatan ti kwarta apok. Iso apatisi ka, surwem ti agurnong. Tapno no dumakkel ka, bak ng kanton. Adunton a kwarta tinaurnong mo. No sabali ataw, agpamarang kayo ang nakakaasay. Adi kay mangmangan, tapno maasyanda ka da kayo, kat ikanda kayo iti kwartayaw. Sana tila'y sursurom ni tapam, Sonya. Bakit ang ka? Kastagat ibagbagam ni tapo ka mo. Katsi ka, adda nga rod urnong mo, alaman. Awan to, pa'y urnong mo. Ta feeling rich kamot ngamin. Lia, umay ka dito. Di mo ding-ding ganti ibagbagat alulam. Umay ka ba dito? Wen, Lolo! Welcome to Jenna Almoy the Drama. Dumagas ka no da ay da ka nakak dito'y balay no madamdama. Ah, ni Aida ang negosyante. Jay adot lugan na. Wen, pinasyardan ni katugangan na ijalaod. Iso dumagas da dito'y. Naimbag man tamalagip na ti dumagas. Katuan Angkel na nga raw. Mailiw siguro mat Anyat ipamiryenda tangay. Dito'y dakid di amang maluman Tay partyak ida iti native amanok. Dudwada lang mo't nga gasawa. Sige, tanayunak ti isaan ko nga innapoy lakay. Alamangan tayon Aida, di kay agbabain, ipagpabalayaw. Ala, nagtaktak kayo pa'y laang, auntie. Nangkel ngay, ayaban yun atamanganan. Alay, sumarunun to. At dala al-alaan na biit ijay likod ti balay. Ay na, kababainan, auntie. Nagtaktak kayo pa'y laang. Kaya't na kayo aparamanan iti native amanok ni uncle mo. Iso amangan kayo. Ay ka-thank you nga rod ano kasta, auntie. Ay, pasensyaan yun ti plato mi at anay daan una yun. Tawan mo't ngamin maigatang iti platon. Iso nga an-anusan mi dagito'y daan a plato. Ay, okay lang, auntie. Awan problema. Ay, Wan, kumusta gayam da insan ija abroad? Kasjay nagbasit ti sweldo da. Takasano, madama pa'y lati pa nagbaybayad da iti utang da. Kan nagbasit ti ipaw-paw it da. Taawan mo't mabatbati a sweldo da. Ay, kasta aya? Nabayagdan sa amot na ni Jabro, dante. Apay di na pala nakabayad iti utang da. Saan tabasit nga rod ti sweldo da balasang ko. Ay, pasaray payag sakit ti tiyan ko. Numaulawak. Iso ti papapanan ti kwarta amin numangtad dagi jay kakasinsin mo. Agdiretso iti agas. Aya? Wen Aida, iso akakaasi kami mo't. Da kami lati kakaasi nga adda anak na ijay abroad.
Di kampay kat agsidan no daduma. Aglabay kami la iti kapin ano kwa. Sakam lama kasi da iti karnit manok no makatiliw kami. Tanaatap mo dagiti taraken may. Malanti, mangtedak to no madamdama iti kwartayo. Tanaimbagla paggatang yu iti agas yo. Ay naagyaman ak abalasang ko. Naimbagla kada kayo tanapintas ti biyagyo. Mayat ti taray ti negosyo yo. Bimak nang kayon. Nanti mat, saan mat? Sakto lang mat, ah? Kan, ay na, nagpintas ta bagmoon. Bagmo day ta ay da. Ah, ay uwanante. Ay nagmayat mutan. Jak napadasan man tinagbabag iti kasta. Sika, nanginan sa ngamin ti kasta. Ha? Kaya't yayante? Ay ikatwan itad mo ay da. Akat ibati kun ano kayat yo. Ado pa'y magkiditibag ko iti balay. Mangtid kay tulay ti basit nga ekubagan tapang ikak iti karga tabag kwanti. Ay sige balasan ko. Ado ti ikubag me. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Di ka lagbain ngagdawat-dawat. Pati bagdawatan. Dinawat ko aya. Kat nagdisnudumot anang tad kanyak. Imbaga mo laan na pintas ti bagna. Wala ta pang pangagam. Ora sino mo't siguro. Talaga amang riknay ti kasjay at tiradam. Apay ti kunam. Diyak mangmangag ti saritaan nyo itay. Basta jak dinawat. Imbagak mutlaan na pintas ti bagna. Idi kwan inted na mutan. Kenang tad pa iti kwarta. Kasano adi mangtad. Kat tila imbagbagam. Tila imbagbagam asakit mo. Tapno maas siyan dalaking ka. Wen, ngamjak dimawat iti kwarta. Imbagak lang nga awan makukwarta. Idi kwan nang tad mutan. Nya mo't ti kasta nga style mo bakbakitan. Ay na, may mayat matikastan ngam ti agim babak nang wano agpalpalangguad. Awan kastay napakumbaba tayo. Saan a kinapakumbaba ti kasta? No kasta ter aramidem ang mga no pumaysaw. Kahit mo, tagbalin ang nakakaasi ka na yun. Ay sus, ayos lang. Total, adumot ti tumulong no bilang lang. Apay, mangnamnama kalatan iti tulong ti pada matao. Saan nga itag na nayon kat adama itulong da? Tadamot ka sa pulan da, paggastusan da. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ay, kabsat inso. Kunak to pa'y kat asikaday ta sarsaron wak. Nagpalingki kamot gayam. Nay, ason niya, si kaman gayam. Anyat umay mo gatangan dito'y palengke. Ay na, umayak lamang kita no adda nala kaagalunggong. Ta iso ti gatangek. Agbirbiro kak ngarod iti nalaes agalunggong. Apa yan nalais nga yan? Kat isumutlat ka ibatugan ti kwarta kapsat. Nalaka ngamin ti nalaes agalunggong. Awan mo't ngamin makukwarta. Ay na, madi ano nalais ti gatangam. Kasano nga awan makukwarta ako nam? Kat adamod gayam kano ija abroad dagiti dua nga anak mo. Wan ngam agawid dan iti mapiit. Tanaikat da kanon iti trabaho da ijay abroad kapsat. Anya? Kanjay may sa single mom. Dua ti anak na nga imbati na kada kami. Jay mo't may sa baro nga agpaiso ngam ado mo't ti utang na. Agpadada nga ado ti utang da. Basit nga min ti sweldo da ijay. Kastaya. Huwag kapsat. Iso akakaasi kami man. Awan makukwarta kapsat. Uray kayat ko apagsidaan iti naimas dagiti apukok. Awan maipasidak takastoy mati kasasaad me. Marigrigat kami. Mangurkuranges kami. Sapay agawid ang dagiti anak ko. Tanaikat dan iti trabaho da ijay abroad. Apay kano anay kadangay. Jakman ammo. Kasjay kano ngamin jay busda. Basta ikatin na kanulat ta dagiti empleyado na no sumro. Mala, at iti igatang mo iti sidan nyo. At apay mo't kwartang tito igat. Gumatang ka iti presko ama sida. Saan analaes ti gatangam? Ay naagyaman akmanen kapsat. Sapay kumataado pay agrasya ti dumtengken ka. Tapno adda iparabor mo iti padam a tao. Hala, awanan yaman na, kapsan. Sige nga road, tainak gumatang iti presko agalunggong, wano presko abangus no iso.
Salamat, Inso. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Hello, Manong Jade. Nakaawag ka, Mat? Hello, ay sa ading ko. Wan, tani. Kanain mo tayo sakit ti tiyan ko. Bakrang, kantintero ang bukot ko. Tsak mawatan no niya't nasakit kanyak. Ni, apa yan ngay? Agpa-check up ka, Ay, kasla mabuti nga kagpakita iti doktor ading. Ang mga nanyamot na ito yan. Madanag, anak. Delikado no di ka agpa-check up, Manong. Iso nga agpa-doktor kan, tapno makatumar ka iti agas. Mabuti nga kaysa. Pagbutngam ko ma. Nasaya at kit di ano ma-check up adagos data, tapno maagapan no anyaman data. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nay, adda kay Mat, ay da. Naggapo kayo ijay balay da katugangam. Wan auntie, lumabas kami kumangam, dumagas kami manlaangan. Taitalaang manan anak kapasyar kami. Ay katwan ngamne pasensya Awan maipamerindak kada kayo, balasang ko. Tanay, awan trabahon dagiyay kakasinsin mo ijay abroad. Ah? Apay nga auntie? Wen tanaikat dan iti trabaho da, agawid dan iti mabiit. Anya? Iso nga awan pa'y ultimo maigatang iti asinan. Ala, di kay madanagan. Di ka maagmeriendan auntie. Kat kababain mo't ano awan maipamerindak. Uray tinapay la kumakan soft drink. At dapat asidag nga store. Aduma nga minan ti utang ko di ta store. Ta umutang ako maiti ipamerindak kada kayo. Ay, nasaan na auntie? Angam no kaya tutag merienda, ingkay gumatang tabayadak. Tanoda kami, saan kami nga agmeriendan? Tapumanaw kami mga dagos. Ay alang arod. Diya akong igatang iti merienda ti itad mo. Ta igatang kulaangan iti asin, mantika, asukar, kaskada kape. Kano adda sobra, igatang kun iti masida. Addo tili magasot, auntie. Ay naagyaman akbalasang ko. Sa bali at talaga no ado ti kwartaman niya. Kasla bariyam laangan ti limagasot. Ni auntie mat, saan mat Da kayo mat. Kat anya nga rod ti inuman niyo. Mang timplaak iti Diyos. Saanan auntie? Danumlatan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ay sus, kasano nga taday to yan? Jakmat na si putanan ana itugtugman ang tiyaw-awer kon. Ay, adaman dugol nan. Namin anon ana itugtug jay aw-awer ko. Saan mat ngamin amaliklikan ama itublak kunoan niya. Ay, sapay la kumata saan amadlaw ti amok. Aisa! Aisa! Ay sus, ay ayaban na kung ti amok. Nadlaw nan samot din. Aisa! Yes, ma'am! Coming! I told you many times to watch my child, but he got hurt again. Sorry, madam. I was doing something, so I didn't notice. This always happens, Aisa. I'm done. Sorry, ma'am. It won't happen again. Promise. It's always like that. Enough, Aisa. It's too much. Nanang. Ay sa. Adakan. Nagawid ka mo't gaya mo nanak ko. Wala nang. Biglaan ti panagawid ko. Tatinirminate nak ti amo. Anya. Hapay ngay. Ala. Sumrag ka man pay. Nakabaso lang kami nanang. Basol ko no apay at tinirminate nak. Kat. Di awan trabaho maun. Awanin ananang. Balik sa dati Anyang arod ngay. Ay kat agaplay ka iti sa bali Mabuti nga kun nga agabrod nanang. Kanjak kayaten apanawan dagiti anak ko. Anya! Intasabtan ni Jade, ija airport inton maminsan abigat. Tagawid ka nun, bakit? Nagkunamot. Iso imawag itay. Awan kabit gamen. Iso asap tinang sungbat itaawag na iti cellphone. Apay ka no nga agawid. Agsakit ya anak mau. Nakapsot ka no. Saanan ang makatrabaho. Iso apagawidan dan. Anya? Anya't sakit na kanungay. Diyan ka ba? Ibaganan to ka nung makaaway.
Agpaimbagak pa'y. Sakto man ang nagtrabaho no napigsakon. No agimbagak pa'y Anyat ko na daaya. Anya kanot sakit mo. Kadda problema iti barak. Kan oray ti bitukak. Iso nga agagasak na lang. Anyan. Apay nga'y akas ta tinagtungtung paalam. Pati jay kapsat mo na terminate. Sika, masakit ka man. On nga rod na lang. Diyan mo't nagayatan ti kasto Alang arod, agpaagas ka anak ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Agsangsangit ka manan, Sonya. Rabiin, maturo ka kidain. Diyak makaturog iti kapapanunot lakay. Pampanunot ti kasasaan tayo. Awanan trabaho dagiti anak ta. Bangrukin ti panagrigat tayo. Naguyod ko pa yan ti urnong ko a kwarta. Tawan mo't pangalaan tayo iti gastusan tayo. Nangruna ti pagpagas ni Jane. Ay, dayto yan ti bagbakin ka. Si kanto man ngamin. Ha? Apay asyak. Tilay bagbagam tumat iti. Imbagbagam ka lagi ti tattao ana ikat dagiti anak mo iti trabaho da. Impadpadamag mo da ita diti lugar tayo. Imbagbagam pa'y nga ado ti utang da. Nakakaasi tayo. Nga awan pulos makukwarta tayo. Anya nga, di pimaysan. Kasta magamin ti kanayon nga ibagam. Anya nga, pimay sulak nga rudan. Si kamot. Nairanran nala siguro mo ta. Ay na, natadam tadilam Sonya. Iso apimay sound dagiting bagbagam. Natangkan ngamin ti ulom abakbakatan. Tila ibagbagam, iso akasta. Inamamiris ko dagiti bagbagat asawak katwan at dabasol wano kamalik tahos to tinakuna na kanyak. Aklo nagmatkit di tibidot ko. Amo ka sana may parbang ti inaramid ko. Ti panagpamarang ko nakakaasi tapno makadawat aklang iti kwarta ti pada katao. Banag apagbababawyak. Impagas mi nga rod ti lalaki nga anak mi kat kaasinain ino tapimigsa kat idinaimbagan nag-abroad manan. Kat timat babae nga anak mi nakiasawan kat pimanaw dan iti puder mi. Alakastan tugayem mo Sonya. Ala gagayam ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.